Afo mami enchia na afensi mema wo akwaba enenso ya sanso e de ahyemu e wa ha biem na busua na no ada papa bi e de na asamba bedan yen e wo fidem ha se ya kire se na o kire ni nsemu se e ne baba ya na oba be tro wasi be ma bi e be fa no na ene ni nyinsan ne di kan ne to so mienu ama kire se nei be me ye de ne fa kwan bi so a nya asem ketwa wa abuna pam ne se nya de obetumi ne natena a wonye ne ho ade o empena twi mu ene yensa ka abaya na wa ha se ne papa nso wa ne maame wa ha se ya mu nyina de mu nsem to dwo mu kireche nsemu na mepesa obeka me ho ne akọ ya ha akọje asem ne mu nkire mu abasisia abaya wo hote sei kasagu bibi ni mu kasa te se de wo ne boy na nya ntokwa na mo kono oho se bi na kasa kire me ne wate aha ya fra wo sei kache frame retard aha meme nka o papa na o maame kura betia wo wo ma betia wo maame kasa den wate ye fra reta ado ne papa di ado eda ne so kama oba reta wedding fie say acho mo 25 oba panyin no wo fie say acho 4 years kwati free mu aha onyemo ye no nyeso wo ye no ti onyemo ye na wo be 2019 wo meboa achai sana netie na ugina say acho na mo SS3 achai na ade konyemo yi achai okay na uko school way acho na me ko barekese aha aya de barekese SHS now your course bay general agriculture and now ye nti now te hin ne ko school na mete boshen do free boshen na ne ko barekese hwana ne tua wo adidi sika na o ka sika papa okay be ma na woni na wo mienu no wote hin ate santase me pam cha mo amunnim kumase no barekese no emutwe papa ufri boshan kra ko barekese anya asam ketwa emutwe ansa na obe free barekese pa ba be du santase apre obesa wudu santase anya santase hwa na pre obesa afaka wudu santase a obesa afaka akọ na pre ehona boy no etie ehona akohu boy no hu ni wa pre ho pacho debi hu ni we pacho mi hu no akomadan why na tie akomadan acho me nana why o maame ana o papa abusuya me papa me maame abusuya o maame abusuya ada na wakoye de wa akomadan ye ma kwan na me ko ho no na onne mese wa aba bi ba ho onne mese wa aba no so ye POP tinadamfo ne prince no aha eno obeto wa akomadan ho ene ye dey eno okoye into okoye no na mi sister ba ku bi nso ho no mote aboa so eno ofre no prince ne se ne phone na se into de she mese wa aba ni mu e phone e frɛ no eno ofre e be si mi sister so na me peke eno oka so ope me one me betina ti phone so no ye wo lie phone so pacha ti we phone so ba Rita o ye phone so ba ye wo lie wo phone so pacha okay onu de anu adi nkia ba be hu pacha enti ohun se ne wote ohun wo form wo ko SS nyina se ya na wote pacha oh okay ti obe hu form no ada na face to face de want to mi anka ankyerɛw na emom ofre ne kura no na nya wo no ofre wo ofre wo bi ena na phone ni kutawo eba be si wo so ena wo mum na opekeye die enti no hu face to face want to mi anka pacho di kan ka kire mese wa aba ne so opem na mese wa aba ne se misua o so wa aba ni hu se usua okay tinka oje number na free o sheda ka se ne phone na se no ohwese me number o mese wa aba no so phone so a ena o de ko friend say mi sister no ana me peke na wo so aba ne de hunu se wo usua na wa ankasa de sa atam na hu se usua
no who say udi bi eye on acho debe na say wo so aba bomu ahunu say me nuane de wusua memfa apenko ho na emom wan kasa na obi kasa wusua no o protective wan kasa de wan hunu hu se wusua meboa wan hunu hu se wusua okay ena oka de en kyerɛw acho me peke ko no na oka se me di say ena me bo me di kyerɛ no ana o se meten fa na mse ma oboshe na no so wo santase biewa no na papa antian no so say o santase nti yedi nkomo che pansa na mi koni fie o de o no mama no but then time na me ni phone nti no obefrɛ wa ofrɛ usi hwan so my sister phone so o sister hunu se boy na pew chire na me ka chire no se wa pew sa tam no akɔ ho there be na me nko no na efutuo be na sister de ma o my sister de wanka hwe okay ena akɔ boy ne ho okay nti wo wan hu se wusa sa tam no awe bi da kanyame so no kra me manim de ye ntwantro no awe bi da try nti no unsa mpa na unsa so awe bi da awe bi da okay nti wo awe bi da na boy ne ka kire o se ye dai to aso nti me ba kumasa no ana u free akoma dan ba kumasa no dia bi school okay nti me ka kire me papa ma miska se me nko school nti me ko ye no ye pon ye no fem no say mi share no santase side na no upon school everybody SHS ana me ko ye nti me ko ye me ko gina o twen ne sa na o sa ka kire me say oye adwuma wo baabi nti wontimi emefa me ana me be feel nti the next day na me call eno krampo na Saturday na me ma me so kwa akomadan ana me call nti me call ye na call he me call Santa se hono okay ana no de obefa me ma ye kofi nti ye kofi wie no na me kodai to ne me da wie na ade echen o ka jem sa ade asa aha de ye nya ka nti ade chia Oda me ko. Oda ma ade chen. Okay. Ana ade chen ye na oda me ekoye. Nti oda me koye na mi suro se me kofi. Ti me kosi madam fo bi so akoko space. Nti bla bi hu me no se me papa ehwehwe me. Ana bla ne so me nsa de me ye de ebe afi. Nti edi be 2 weeks, edi be 3 days. Mo anu nko we mu. Edi be 3 days. Na me mensesema. Sa tab na wo ne ho no na nka duru time sese ebe mu ano no ti wo we ba ye na bra bi du ko fie no be 3 days ne ma ene ye dey ana me frɛ ne ka kyerɛ no me frɛ ne ka kyerɛ no say me ma me we na me se me ma me ne papa ne te ana me ka kyerɛ no me ka kyerɛ se me papa de ohu a obɛbo me ana me frɛ papa for de ye toro ana me frɛ me nana ana me ka kyerɛ no ana me call me nana nti me call me nana na ye ko check ye na se menyam ti fi ho no mensi me papa ho no mo biem nti me nana mo daadam se me fa na boy ne number e man nyesa me papa e beba be mo wa akomada ana me de eno kredi be 2 weeks ansa na de number na ye de e ma wo mti me nana na ne o mo kasae ana o sin aye no kore ni se na mafa na ye wono ti me maame nua panyin na me maame mo ne ko onana ho ana o mo de tu nanim no se e ampa ni se ne ne de ansa satam nyina na papa ni mo ba na o maame de onim okay no mo call boy de ho ba ansa na me maame be call boy na me maame nua be call boy no me papa ba ye wo honom oba ye wo honom no bisa me se boy kura me na nya menka nti honom anka ba na me maame nua no edikan de akọ honom nti o mo call honom na o mo ka kire me papa ana me papa so ope boy no eti ono so asem
ti me fra boy na boy na so no de onko nke be ya nke enyi nze ni ntu ana me ka se de bi sa de ne de menye bi da nti yet obi kat na da o ka kire na damfo na ka kire ni se onko hono nti boy na ko bae no boy na fra me ka kire me se me papa busebusa ni nsem bebre o sa fra me ka kire me ana me si yo ma na mate nti ma wo mu nyina na e wa akomadan me na yi dan ba akusi ho mae ema na o hweme e wo ho nam na nso hweme nti ya ti na boy ne ba ho ba chan na obegugu so wo ho ba chan so na na ma odan nti emu ayi free otumi ba begugu so na otumi bedi be sei ba cho se ni adwuma bi wo ho nom e wo akomadan wanya adwuma na wase asan ma odan ba bia wu enti na ekosei to aso acho twa ma me wo ye ansa na ya ba kumase boy ne wotena wo na fie ho saa ma wo woe wa high die onye oba ho ade wanya free obebo we di odi wotena enti wotena ho ma wo ba panyini ena anni nyina free ho ena mba kumase saa bre ni nyina no na o papa de onko papa ho okay enti boy no wine pena onu hia ye no saa wine pena na nyimo ana try onon kwa na me ko ne wo first time na wo ko ho do saa time na nyimo but na make us say the be 3 days because then time na me ko na menya me menses on say calculation of ratio said the end no when we look calculate na ko ye yi of ratio when we calculate sa of ratio ya ja kwa make na sa okoko ye yi etumi di asembo eja transe calculate of ratio no ona wabodi no calculate kire ye na ye mfansua de unim calculate so de oyire ye nurse ni se esno bia ne se dia ne de resiba nti se e bia me de no e we take bia 1 week mu before adena I fata dada nti sa 1 week ni mu nya bi so bia ko kan betimi ne nyinsin aba nti se e bia ne na ho na me ba ya na me ba ya no na se ma de na ye fata dada se betimi anyim na wo de kamea e ya wo mu na wanyem mi o nti me ko jata ho na jata di mama ya nguso na no ye wo na bia obi ya enye wo vreshi na wo kan ene ye wo na bia ye free period wom unim no nso abaya unim free period no eno ye calculate ni say kire me kojo mo we die tie free period no ehia kire me free period ne ye de pacho free period na say edi kan nya ba wie no na about 7 days 7 days na ba they toss 7 no any free period no ti sande ebe bom saa enye ohwe na tambe na wo ye ebe yo bibi we kura de minim da se shedu no nso akire minim ayi we da ye after free sentinam se me wo tete metumi se minim we you after the free no that the next day no so obza kono and they quite danger zone enti free no una aye oba e last for how long etimi di say paja say ote anya ode me see free no mfa say free na ba the aka ni tumi to aso for be how long ya ni nyina aye free ya afa di okọ ho a ebi ebetumi aye obibi and you win enti na anyemo ya was after free no after free no when first wa ko be 4 days for free the 4 days for free no on there obo abibi ansi but 4 days the 5th day no na wa san be ban the jazu depending oba bia ne dey san you free dey kura mfa so dey so na 4 days per dey free dey they say or they say anyone they say them free oh yeah nya and the open now is what dey to say what gachi kura enya hwe enti awura die dia na me ma wa kire me saa die we no na nye bibia enti o nam de bebu sawasam na wo ko no wonim free ene die nye free na ene ye den
ena wunim free ene de ye free na okokọ ya wa mo ho ban na ekokonyemo kana mintie ba cho me bo me ho ban na afi eye dai ana wunim de ade bu ya ho ban nyina SS ni any akra wo wi bi na wo JSS wo ho ana primary na wo JHS say mo JHS too aswakade any o wi bi ntem wana dada wo ma hu say ebe de ntikope biwe wadamfo u teacher boy no o maame o papa ana hwan dada wo ma hu say ade na ede maame nkope binwe wadamfo abata ni etie menka se Krobea ya kora abone nemo sa asem wo ya mi bu sei mane nto wo bata yi a wutie be na hunu the kind of company a oba o kipi e wo school we JHS too ena na dam for dada no say omo ka se de omo se ye de ana wo ya ska wum omo de ene dada o omo de ene dada o pacho ka chile me say oba je o ko school na se woni boy a kasa go we mu omo se ko school na woni boy a enye se sainti se emma woni nte emma wo ye de jimi oh okay enti wo ma na kopa boy ni bi ma ana se wa na afi de wo biem se boys ni bi mra acho no na kopa na ma wadamfo no ono ana kopa de odi nkan breki wo no ene ma ni breki wo ono sa boy no ono so JHS wa bi pachai no see school ni na any we di obe breki wo we say JSS to JSS we di obreki wo we da motom ne dem hotel ana ade hotel JSS ni no otumi di ko hotel JSS ni no na no nya ska we ana wa na akọ sponsor acho debe onu wo so nya ska we na odo ko hotel acho na o ma me na o papa wo bi no mu wo bi enti ode wo akola itumi sa time crowd na wo mo uti o acho no wo twuti odo so ye small boy ene wo mu ko hotel no hotel for na anka hwe ene ye ma mo nso mo dan ma mo koye de mo beye acho ni e program bi ewe JHS na me ko abrepo abrepo e minti ni e program bi ewo hotel ho ewo school mu ho ene mo ye dey na mo ka si e ko dware nsu pu ene ko wono ti mo ko hotel ho na boy ne kwa gi room acha na mo ko we mo ho ene first time a wo ko ye bi acha net say die ne ba ne krasi net say so wo mo say o mo de dada wo adamfo no pe de o ken say o ka kire o say wa anye bia e kire say wani nte wo JHS de ese wo ye bi enti wo ye bi no net o say e ma wani te e ye o den sa na mpesi mi hunu anya o hwe enkwada mutie momfa dwene wa ha o okay enti say wa benya boy no wa benyimo ona na ama odan boy ne wa betinam wa be yadwuma wa akoma dan mo abewo mu wie ye no e na mo ba akumase wo ba akumase no wo de wo ne wo ba panyine ne ko hen pa chome ne ko me papa fie o papa fie e na ye dan na wo say free wo papa fie e san call boy ni fie kire bi obu ya second way he buy I don't know pesa o kire mi mu acho daddy na me papa kuku ana o fele me hwan frel prince FM no ka je mi sa de nti na wawo ne ba kasaguha o sa de nti na wawo ne ba na memfa akura ne mla ne fie honum ana me ka je ne se me papa na me ma me se asante amamle na je so beto akura ne di ansana betimi ayede aba honum me ka no didi matem
Sa wo de tena ho. Sa wo papa na o maame na be hwe wo de ani wo de tena ho no. Efi na konframe musa miska bi. Na okata ekwo. Ti okata ekwo no na metena asidi na mka ase da bi. Sa metena senso na se manko boy no no ahwe me na akora na. Me papa ni bi, me maame nso ni bi. Ana me papa koye no. Me akwa na me papa ka so be 5 cedis de atokoko. Ana na me go bi na me ye bi man. Into okoye no. Ana me pake me man na ne. Oh yeah, fast. Ti me kwa na maame bi hu me no say. Kasagu we mu. Me kwa na maame bi hu me no say me kwa na me say enye bibia me ko baabi. Nti me ba ye na me papa frɛ boy no. E ka che ne say one obu me kwase a. 2 wasa frɛ me ba say on sambla. E ma police fo abecho no say on mechene. Nti boy na me ya ntena ne ho no nim say ye de ya me papa be de. Lebe ba nti e ko na honom e wo santase anyinem. Odi mu free apre. E ko anyinem. E was santase anyinem. Nti e ko na ne busa amane ne cheche mu kire no onu kredidi prince na atam say abaya no nya na ho ade. Ana akra no so ntu ni din. Nti se on se no betie o papa na asem na wo asa akofa na bana. Asem si a hwan ho na ye beko. Ana na maame no epamo me ne prince no ene esa ba afie te ba afie maka che prince se ne be ya o ma menko efie no se de be o ma menko ana o se ne yenza nko me na ho wa akomadan te e ko me na ho wa akomadan na me na eno kra ye koduru anwumle ana me na busa ma ne ka se ye besela wo ana me na fe me ka che me se ma hanfa akra keto na anko bo shan ama maame anko hwe na ade a wode be me yesa be afi te ba ye besi so ame abrepo so ame junction nti no peso oja me hokọ ana me ka chen so me onfa me nkofie ene ma na eye no edoso nti ni ejirija ho ana ode me ko nti ode me ko e no ochi a me papa na papa e pama de am papa enfi so the bag ni si ho wie no hokọ ana mesume eko eba efi na okay fie na eyede na second one buy second one obetu bedin obetu bedin wie ye no na ka kire me say obetu bedin na wie a me metena ne nchen ewo ho no kasagu we ni me metena ne nchen ewo eho no mo mpaja ade yi nkosoro kakra ma ne ma me why monya ne sa ma me na asa me ma ne ba fom onzu ono wo yo ba kese tenten ma mi soja ye ge yi di enka mi wo pro me se twe ade ne kosoro me nka se twe ne kwachiri ka mi wo protocol bia ena nka nyankopon boa me pa enka kwalai senka wo moro so pa ka mepe posi ana fire mu hula bo ma me on dia sa anu man dia na no se aba ke bedie ye ne cognitive grade oh ya ka sa bro for ne say oni obi ka bom ko abeti ye no otumi bua e ma ntentam na no ye nya aba ke be enti we dia labo mo hwe do ma me na ye nsan hwe unya posi abeko achai uti se adwe okay enti wabeto ne bani nda wie no so wato di awie ntimi enko e na wo ye edai dade no betu bedin kwa no pesa me na ko ana me ma me ka se yenya ne sa ana ma me ka se yenya ne sa ti ade achi ana me ko dade me ko me kra me papa ana me kra me ma me ba me papa de no se me maintenance se boy ne pemia obeba be ye me ho ade ana me se de bi o se o ka kire o papa se de bi ana o se wa ma o se ma ba me bana oni obi na sa eti ana me koi ana me kra me papa na papa me kra ne de na papa de no mpese me ko ba me papa epie ana me ka kire me ma me na me fa me bana he chiri na me koi ti me koi na me nete
ti menene na tia nti ito de bi on mo utimi kra me se okọ adwuma e wa akra bi on so tepa e bi on so na ye ho be bia ti last time bi akra me so okọ adwuma nti okọ adwuma ne baaye na obaaye nti obaaye na obeka tell me say efiru na on ye na adwuma no ne bagi obi a wo siesie ne dem no ma me ne so de ne be ma na wale ana me ka tell ne say na ana wo kan no so e kan say no say wanka bibia ba no ne frɛ na asew ana am Jesus ti the next day me ne to was no say eye bi woni kurum nti obekɔ ofiri kumawu nti obekɔ am su nti that day na Thursday ne no ka kyerɛ me nwumbre no ti Friday na no of kwa adwuma na nwumbre no ba no so kɔ na me si da bi say wadanfo aye dia ene kyena na okɔ na si you why de wate ti Saturday no okɔ to okɔ na me friend busa okɔ yiska to we se menya aduane ti ebo be 5 na me friend no so we nya car na si you na me si you my name at Sunday me sa friend no so we nya car Monday na no pa me sa friend no so we nya car oba to oba no sa akɔ adwuma nti na Monday na nwumre na me ne da honom no miemia na phone no so nti ofa mu daaye ti na me ko bie gate na lock gate no ti ne phone na data ni sisu nti me ese me dum data no ena mu sese wonne young gay bi akohota akwa dan wa video egu ne phone so ena wo hwe o ka kire o se wo kɔ kumawu no se wo the young gay bi ko hotel ena one gay ne da nyina o video yi ena wo hwe no afa mu ada aha ena wo so hwe bi na te sei is wo hwe no me hu ya na me yamhim na mfe me bo no so no wo hwe gay no de enye yi bia na msesa na oda nti oda ye na me frɛ me maame na me ka kyerɛ no na maame se ene na phone e fina ko nya den emfa biem sa na maame ka kyerɛ wo ti me edidi ma me busa na wo mfi me bia me ye bibia wo mfi me aho asem obeka kyerɛ me sai se wo kra wo papa se oni mi wudu kura o ma wonwale me nti se me soso ena o kan sa na msi ma na so no nso de yi ena o se so no nso no so ene ono so nya obi a ono so be ye ne ho ade wo akiri na o kan sa na o de kyerɛ me na me friend papa na mbo na ma na papa na frɛ no o frɛ no firi bo hyen ne na danfo bi ena ba ho no to ba na papa ka kyerɛ ne se wo ya sa de na wuku mmeba ne sunsum ti fina ko anya sa de ni bim ena oba fie no be pa ma che na msi yo ma boy ne be pa o che na msi yo mate oba nso so na okura tale e maade ena o de blame na msi yo o de abe pataw eno ni eye strategy e me ma na wo sa strategy no se wo ye yi na se ye yi a utumi to bibi eno no ye frɛ ne krodi krodi KKD and Salome president a very good afternoon to you KKD into obeye u KKD and a year day achona ade chi tade chi we na me ka kire ne se me kwa akobɔ miti ena oyi ska ma miti baby na me kobɔ miti no na obi so the store ma han ana m friend na m ka kire no se ne store na meji ama na wato mu niema nti ofri adwuma ba ya na o kan iska na o de koma me na ne mienu ko ne ko store ano na o kan iska na ma na obi sa me se de ne efagu ma e beto na me ka nze nyi ni provision no se de be okofa POP ho niema aba ma ya ide atom ampa okofa POP ni niema ne begum na ofa ampa bwaka na o de pen ni pipa eto ho se de beto bia na matworo ana msejo no maame odiga ma miska se obi to ade a ensesa no memfa nsesa mesesa nsesa no so wi a menyi sesa ni sika na mi yifrim de mani pakro no memfa nto ana msejo nti obi ba na ya to ade
one sidia oba no aba be fa no de ko ana mimbu sanse na oba obefa de ko ada sa de ko to no obi sto ma de no asa de aba betum esa mi nyamfa so ewum ti me kan no de mato ana mtwa so satam no anyem second wan ai na wanyem no enti wonyem second na wanyem awokra wo ne yensan kwaya chi nkota ma awokonyem second wan wonyem second wan no ni nyina wo frɛ wo papa na wo maame bɔ mama ne sɛ ye ansa ma wo apa ho o ka kyerɛ wo mo a cho de be no so me kwa ye wo me nana ho ti me kwa na nana so wo hu me ye esa wo de atam bia wo didi brogu na na trim wow ha tam bia wo kodidi bro na de akwa akɔhyɛ wo nana no meboa okay meba bebu saw sesei ɛdeɛn na boy no ɛde unamu arofo medinki aka kyerɛ wo sɛ ye dwumadi a ye die yi wasɛm ma ha na wohunu sɛ de wo ye no nya wo mfa hunni ye mpene wo saa kwan ne so ma wo enti wowura no sɛ ye ya ye ka sɛ ne ma ne ho mfa wo mo na no ne nananom so ankora ne nyina de wom kogu hospital sɛ na asɛm ne wa ha wo hu sɛ ne ade ne tie no entente opanyini mo ba ha call ye no ɛde nda asie ansa kora no mekɔ ba de so bio mo ba ha call ye no ye ne kra kye ne kasa ye no ye ne udi nkomo wa afidie iso no ɛde nda asie sesei ana ye ba ha call ye no ye ba ha na ade kye ye na nkola no bomu yare ti yedum kogu hospital nti enam sɛ modwuma pa moye ya mo frɛ no a wɔyɛ sɛ ɔba bɛpa me kyɛw no nti me soso me frɛ no ɛka kyerɛ ne sɛ nkora no yare nti ɔmɔmɔdena ɛmfasika ɛmmra no ɔmɛhwɛ nkora no nti ɔno nso so bɛrima no deɛ ɔseɛ yɔyɔ ɔdi ka sɛnde 4 million bae nti akyirɛ yi a yɛbɛyi wɔ mu nyinaa no obitua aka no nyinaa ma wɔ mu baam sɛ adidi sika na wamfa nka ho to obitua aka no nyinaa ma wɔ mu hospital ti fi ɔkɔ no ɛne yɛde ba ha okay ɛyɛ ansa no ɔno mo bɛba no na owura ne koraa no abrɔko papa ya abrɔko maame ɛdi o sɛ bi to de bi ɛmaa no nkwadaa bi no mu amaba yɛtumufo a muntie no ya mama ne ya arɛ hosɛm paa o ya mama ya arɛ hosɛm kese wa wosoa wo man abaye ye otiwe osoa ne man ena frɛ eni frɛ yase ena okɔbɔ ne wo ho kire sɛ wudi nkan call first day kura na boy no wantumi ama amefa wo no na nka ye escape route na nka wanya mensi obio the next day akwala aso ni dem sɛ no aka nkyere ni bia dada obi akoboto kuro na tum enti onya biemu obeyo ena osan to a boy no ne papa mani sika so on fango school no no de atwa so am run about no de akɔhyɛ santasi apri ne ye botokuro ko botokuro ene onne ona ote hei se boy na pamo I try oso mpe obi o I try oso mpe obi o so wa botokuro tu mu atetitu yes wo hunu no nso de wa hunu kama okay Hepa Plus doctor bedu awia mesremo ni die se moma me kwan na me ne Hepa Plus doctor ye monkomo na enawia yi engine room etonsa de frɛ crash no na sebe nioma bi wo ha wan hwɛ yie na jata ne keka ne ho a ɛde nsɛm na ɛba ababa wa Rita ado ɔwɔ yanim ha mabedwafoɔ nso ɛwɔ ha na yɛkan ɛma awarefoɔ da bia bebree di nkuguo ɛwɔ awadeɛ mu ɛnyɛ bibia ntie o ɛyɛ su ɛne ban bia wantumi anan na di yenti na ababa wa bi oyesinitwani
abaya tuntum bi ge ne ho fe pa mi wure fi ne din ge ne woto owo nofo owo animonyam echinyam ene busunyam nyina oye very complete woman otwasini tuntum onye kokko na mete se wo ka se wakwa awade edi kan wakwa awade etoso mienu na mebusa sa abaya wo ye die ni na wasan ye ready se bi kura babie wa or you ready so be biem for love na say hey o ya bobuchia mitie nasem no eye memobo ye wonioma bi e wo wiase a se wo ye oba na wo ye oba be ma tisika wadewo woni wo twempena hyehye hwa kozisa mbe ware wanye ye saa ne oma na menu abai be ma no wanware wo so waware kura wanhwe ye begu ye wonioma bi ye mema weakness ya nam wa ya nam we ya hyehye kwa emema ye bu edu kwa na akukoduru ema kura bi na ema kura ema wa akukoduru papa no de mo amon hwe de atwere yi kura aka kyere ye se yivi ye se woni na nam dua na se a ena wo bi te ya profri so no de ma no enye yivu na nam dua na se enkomo be no ne wo ni di ansa na wo ne te apro ndi ama no ema wa akukoduru papa nanso bi nua bai uhu se bema eye kiki a eye nioma bi a wanyintia wanya wa awadiem wanya wo mpnatwe mu a enkusi aga emema bebre wa abrabo ne awade ya ye omi ye pa asumdwe ye pebuo ye pese ye beka bomu aye bibi memfiri ukunu na chinko ye bibi fabuo ma ukunu no na ma ukunu na asumdwe asa obefa ne sesebe wo ye jimijimi wo yoto de obeka bia no be man be di so se wonye saade we ya da bia benya haw the moment a oba ubehu ho se me yo hene e wo mikunu fie no pa kire se ma be yo hene wo hene so manu sisum na so mesra meka se yeti Asante mamu hayi na wo yo tumfo sebe mesra meka ne bre mpon ana wo ye ne man hene bi na pesa obe kire Asante mawura se wo so sene no ebesi ensi oba menya wo ho se wo ye obrempon ana se wo ye oman hene bi na so sene utumfo enyeye enti oba the moment a wo de saade we be hye utrim no wo hu se bema eye wo tumfo e wo fie no wawie captain fo mi enu betumi atwi ship ba kwa ma ayeye enyeye tida bia wade no problems sote sa wo bra wo ho ase e wa awadem di ama bema se no ma hu se me yoba me yesaade no a e kire se mama me ma ye ne kofom menu aba untumi nware we are not ready to get married awade na wom no you are not fit, get out pie free mu ko you are not fit to be a married woman. You are not fit. Pieko. Wa kwa ye dia. Di ho so, kodi ho so. Pieko na kodi ho so. So ba wo ma be ma somdwe wo fia. Utumi ma efie ye de. Sa ne o ma we ya make Rose. Na ye bi wo ho. Ana wo de na de fia da ne boxing ring. Na onye bi sa. Acho na me bi. Na wo ma somdwe be fie. Na ye de na ye boy ne pam ma wo free. Ehwa wanfo anye hwe asisi o ka kire o se ontumi no ntena bio tena baby eye dey acho ntokwa ne bai eye dey chiri mi mu na minti acho na mete store na no be ka kire mi se adamfo bi enua ba oso opemu emu bag ne ama ana me ka kire ni se o ma ne se oso amani ska na ode ne ba etwam ko school o di ska be mame aba ana girl ne ba o no kra no oni ho no no kokurum ana o se princess so meje money awa ana m se ne o ko wan kan jira me se beje money awa ana me frɛ prince na busan se o no se no kore sa ana m de man no ma mu 50 cedis na mo na ba ko 1.5 ana wano so na ba ko 60 cedis into o maame into asen 50 cedis na mtwele to no into di be 3 weeks na ge ne mfa de aka emai tuwe na ada no twam na
me catch and say unua be man say afa ne bla na obekokuru na osiyo wate. See the next day no on farmer na mka no say Prince your bam or Prince your ba te se ono a omle fie ho no no meje. And I'm so me catch the Prince. The Prince is swale no call fie no se asem na o catch the again no me so me ba beji scan no osiyo. See okwa na again na se wan kasa ankyere me ana Prince ne friend am se sa no ye de okan nti asema again na be kasa ne wo yiri hwe ni ye pa o hwe ni ye na nya sa na me kan no so what nti oba shop wona me be kun so a no wi o sa kofi nti kofi onom na me de me point na me koi nti me koi no sian ya na ya me ya pa se man ti me stage once na me no net na ma me no papa o man de 2 year kwala no cancer no okoi to okoi no akofa ni nua girl bi abaya kitua bi aka me ma ne ho so obehwe akura na aka me ma ne ho usole na abu akura isa na wo bu no utimi ma na support o mfa nwala akura ni ntimi mfa nwala usu ano no so 3 years obu ne science last time me di panyini ko school me sole be sisinam de ne ko na bas betu agya no enti me wonom na afem na ase me hu akura na me se de bi ana me se ada was wane angu de mo na wabo no de pipe tintin bi se no de bo akura de ne ho saa edwa na ko enti obi na be ka se me se akura na wa hana mkofa na akura na ti ha se nyina abia ti we ne betwem a wasi na ho na abo akura yi se ndina akura na nsa no no ntimi ntinim enti mantem ofo twitwa so omo de na ekwa antena wo ana mfrɛ me mam na bo na mane ana omo se meme na meta be me na chi a wo ya akura ne sa ana omo frɛ o mam so mam se ne ba na ya akura bone ana mesiu akura 3 years no ye Prince ni nua baaba acha na ka so obede na ka me ma no no wahwe na ka ne ho we be ma sebe kwa dontu na wo na wanhwe oba sei na ne wofa ede ye no okay enti eno so na ekofa wo say ye pamo amoako ofie ne bai acha eno pe acha ne wofa ase ne so pe acha ene nama ma ye pamo na se nya wo na obo akwada no se nya wo na obo no ana wo na obo akra no na wo tete akwada no na ye de na ene nama akwada no so me pamo pacho na me custom so ya na mantem ofo ni bi ka jira me se mini ho no ma ya na Prince de oba be se de mo no ba na yate sem de na me mfa anya asenti da me ko hu bi ti me ko hu bi no de oba ba o custom no no oba bewe obewe ba cha ti o custom no abewe oba afoforo wo de mo si dade obi ja ni paint wo fie na mka asa me kwa akofa binti me kwa ne me kwa na Prince ne wo ba house na ge no so dampa so na me ma me ntima o de ma me se me fa nchechire na na ne boge ni ti me twem to mani free ge ne ho na me yinsu na me pie obo no wa mo ge acho de me twem ntoma na o ma me ntoma no na o de ma me se me mfra na me twi free ne ho ana me giant to many go na me cost is a wari ti me cost o na no wari acha wari ge na wie ono ko woro ne ho eno asan afa wo ma me ntoma o de ma wo no e de afira acha ena cost o ti ye ntini e ma wo ko ye no acha obo be ma ne bo acha obo acha ena ma wo ko ye acha enti wo se ye only be ma ne te ana wo ne ntibio acha me ne ntibio obesa akọ acha debi onko bio acha ona wo ye maame ofunkwada mienu die ni hia wo pass si ya acha de hia me se on nkura na onfa nkura ni into school na on pesika kakra ma menye adwuma se de ono na enya
mesumenya di bia hwe nkwala no han edan ma nkwala no entinem. Okay. Onso na aye papa of Saba ye. Dia na onso ehia wo. Na Krobea de ehia me ne se. Obi e ka ne made. Akra no me ni ko school. School no be ma no antimi ama no enwie peye ama na enye adwuma anye. Nti se no akra no wote ho no oni adwuma bia. First thing no obehwe nkwala no. Be ma no behwe nkwala no de won to school. Apart from Saturday no so o se oboa oba no. Ano na mehwe. De onso hia no. Okay. Arafo asem no ni nyina nie. Rita, wadi hu papa hwamo, wadi hu maami hwamo, ugituma na wunyintum. Pacho megitum. Ugitum. Nsa wo ye nkwada bonesem. Unim sa. Pacha. Anoma bi, ye frɛ no wonwam. Ohunu bi da. Pacho debi. Monhwehwɛ wonwam. Na monfa ne ntoso nkyerɛ no. Empanyimfo bu bibi ebube efa aboa nwam ho. Ate saa beneda. Pacho debi. Oba de ebu kyerɛ no. Yesi 20 aboa nwam. Wa fa so wate da. Wate saa beneda. 20 ne wo mate kobo. Wate da. Tie ne wati kwa ye po meboa. Pacho. Enen kwada ba o sekire woni a ensekire. Na meka se oye maame ana papa nyame boa wo na obetie wasem a osiwuni mu akwada tete. Ko hia de wonti wasem a na abete utampiri. Ebi ni o akwada ho fefo kama tuntum so yo. Kama. Ya kowie SS sesi a wotiwe common SS certificate kura woni bi. Woni common SS certificate. Sabe be ma bi binti. Sabe na onim se ese jaw. Eno na ne je otribu ana. Wanya kura no wodi awie SS. Wanya anya bi akura no de be ye popro teacher. Anye bi akura no wo de be ye popro teacher. So one fan ko ye popro teacher akura na di kwa akosua adwuma ye ka se measure 1.5 1.5 2 and something ubetumi ehunu se makọ SS ye math teacher wo kire ye say metumi di atoto ho na me di ehunu uwia nam se wo SS nim die nti ubetumi di atoto ho wo de ma me nko social media ikura so na me fa nkwa ye me advert nkakra kasa akozi se menya sika kwa akọ ye advert wo Otec FM wo ni nyina no wo wa anya saa wo ene wonne se otemenim hey ze twatwe nkwada mienu wo mo boboso kitikiti wosa panyini wosa wo mo mienu nkra nchen distance no eye kakra bi wona atemenim hey oho na nkitingiti mponie ni ebenyini ti ha se be ya obehwe me mma no na obema mi bibi ama me nso be di aye adwuma se be ya we nya bi ama ni me nya bi na wo wadwene wo nso wo abrabo ho wadi uma me no ma wo papa hwamo wadi uma me ene wo papa hwamo na me no wo kan nyina ma me nam di ne ho yawo wo ma me we wa amfa bu amfa ma ukunu wo firi ha ya akopa ukunu chew pedi akwala yi kai wo na onim sa akwala we nyam akwala we yadwane akwahye wo wawofo e wa akomadan yo ni nyina no wo abusuafo tumi fa nchen etumi ne be ma ne kokohia without the consent of sa papa we na sabe de ono wawo ne ba no we yejimifo se wono de oni adwene so obetumi afra brantia no woni na kwakohia na wo firi ha koda papa okunu chew enyu obi na ware mu obi o se me ba be ware wo ba na me ne wo ba hyase ye se ye wo a eye me ne wo ba ni mienu ene ye wotumi wo ye maso ye ntunsi abonten sa akwada ni pie free ba me ne papa mu a ene ye kan abonten so ka ho metie ma mi abra mi ntam free trap ya se ma no ma me kan kire me se yawo fa papa soja ye sei fa doctor fa ni ye sei dabi chesemi yamoa ona na anom ba bi aduro ni o
na se ankwa basa na akwada tumi dwane kɔ wabre be frɛ wabɔ wamane na yetumi fa akire ni abrantie ni hia without papa we consent a me be ma mu bi gimifo ana se me de minim nyansa sem de beka me ya me ma asem ba ni nyina no he chaw akwada we de se mra na aba eba ye wo be nya ma me achi no hye wadu ma me no papa hwamo na ate ho ss want to be anwie be hwem fried rice ene biscuit ene ayi edomi ene ayi multifruta ene ye de dada no bra be dibi bra santasia pre free barekese bo shan bra santasia pre na kaska kura na wo de kodo wontumi fa nkwadi indomi ko mama v wo be ma correct indomi kaska na wo di free bo shan ho abesia ko santasia pre obetumi akodi correct indomi nyawa ibi na so udem na wadwen ye wo senke bedwane agyawo na wo be ma prince wo na unim se wo wanya ho atete ya ka sem se na wo yesudi sutiefo se ya ne ani je ho se ba ye wa me hunu improvement ene engine room aka kire me se wo kan ye no na no oka kire engine room so wo sirem ya wo ye adwuma wo firi sirem wo beba kumase wo beba enra sebusuafo ba wo ma oye ya wanya no ne wabra ba ya yi ne na wofo ya ba o se o waba anya yampa enkura ne yare ye no ono an koyi wo mo na papa ndi a chopa ne de obepa papa no na emum adwada de obeba yamfo obi baba ne enya ne se obi adwen ne ba ho wo dwen wo ma ho papa we ono nso dwen ne ba ne ho akwada we ne da ache ye de suku ya wa nkobi adwumasua woni eni adwumasua bia ho nimde tu de yamfa ne se wo be ni na mu na wabra won so kwafa na akora no wo ss kora wonwie yo na nka wo papa we nipa bonini a nka sata ma wonyem ne ba no wo chewtum enti to de bia ese papa ajanum bi eye nipa boni yo ya no mo pa danse ka ye na akoda we wanwane ankwa seke ne maame abusua refuge a nka papa wo be che prince na tum na won so nse no mo aka be da aka se untumi ntie wantie a so mo nso baba wo wow enti aba ya wono nso ne yire abusua ka ye no untumi ntwe ne yire abusua no nwafom ene ojai ye tum enene sa boy no wa be ye kokoti abehunu se momfa mo ba no na emo media me mane de mehwe forgetting say we onu so you biba we onu so you biba obi ananka ne maame ani da so ne sa akwada we wo betu wo na aye o maame ba panyini achai wo hia sumbo wo panyini hwe sa watwa wo hia sumbo hwe esa watwa enti nketwa da edi wachi no wo bi sha ase so wo ye sa de ni bia wo panyini betu nya bia wado no aka akere no wo betu ni obeka se sister sa won so ye bi na me ni de mi ye bi a wo ka wagu mpani yo animu ase wagu mpani yo animu ase abusia mama sanso ena wase biem na story ya me de babedan wi abusia niti efi niti eba be pem ne nase ena awuraban ni ne opapai a kire mu yie e de a kire mu na abusia se wo ya abaya na wo kɔ sukuu a fasa semwe fatu kotokuom fa ye futu fa ma ho yesi asem si a obi de ba na we de wafa bi e de atu hofo we koma maya no semu wo sukuu mu na mo mawofo no mo bom ho ka e wo sukuu mu a be ma ba e ya mo rejectium nika mu kwadu yi ensa enkwanja mo senkesa nkaye nananom apenso na esaye nti mo meyama ye ninko ya de sua ho ni enya nika mu kwadu ya ye sole a ni ye drimi kasa won ni ye drimi ka edi akire because afa ye nkonkosi baabia efu we ya futu mfatu yonfo enne awurabai ono na ebre na be ma ne keka ne ope ede kire no nso senka wo ma na ni kona de sua ho eno focus ye esua na ade otena ne buku ho echigu ni tirimu a nkanye ni se enne be ma e kire no ne ope wo broflize ne so no otitegu ne so abusua ye fo wentu ye ho fo
na so bi tu mofo a mommo yentie yemfa nto ye tirimu yemfa futuo no na beboa ro be fa ne sɛ nipa ne mpa wasɛm bra na wo bɔ na ye nahi ye ne ja ina o kasa asɛm na kyerɛ na so sɛ wotie na wo de wo fa mo futuo a beboa wo yemfa wura be die yemfa nto ye hofo yɛsɛ futuo ho yensa kyerɛ nipa disen so hwɛ yɛtufu no wanti a wobɛkɔ anti ade yɛsɛ tufu antie ne ɔwɔ meti kɔpɔ yɛmfɛntu yɛ hofo na ɛbɛboa yɛ aha na mede wobɛsi like video na afei share na subscribe for me medin no ɛyɛ Nana Akosua Adepa aha so da so ayɛ emergency Ghana TV da sɛ na ɛmɛsan so no ahyia bi makra wa na madawase